Penyunggur ki candidate ki pelapas ya ke writing test examination DSC Eskasel District. Kublai yipi ki prolog perajar baru teh akan ke video ngadon ya ke penawar HP ha ke beda dapat ka result jangka exam jangka post DSC Shillong teh ke Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner District Selection Committee Eskasel District Shillong katkom kan notification balapan mi ha ka khandai tarik panai Desember jarafusan kalapan mi ya ka result ha ka beda writing test examination jangka post enumerator kapakila penlong haka dari turik panai Desember jarafusan te ki candidate ki palapas ya kate ka exam kilong punyongon. Congratulations ya ki candidate ki palapas ya kate ka exam te na kamata ka jing tipe kampanya pila panlek ya ka website jangka DSC Eskasel District te tangkum ta prolog in saya kendupan haka wipat ke video kublai shipun.